The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bercedian, blind view monitor. Bagi way. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam. Tak sao pun riulak. Just wow. Kemengalaya High Court hakakat waiter ngunai lar arja arpun riu kalapan kelam no ya hukum suspend shipor daka Executive Committee jongka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kabalapan mi haka arpo artareng jemang arja arpun riu persya yau pa iem ay na manix iem nakaket kumus iem kahima melim. Kumta dagani hukum na yeng kasari upayem ay na manix iem hakapor janmir uluan biang siya ka office tray kam kahima melim kabadan hamau khar bat kini biang yakaket now acting iem Alban Fredericks iem balatung daka Executive Committee. Habakran sikilat patay kubor upayem ay na manix iem ulaong bahaga jingsim ti biang yakaket kumus iem kahima melim undang beteng banya tray lang bat ka Executive Committee jonga KHADC kabahapo kajingalam ka Voice of the People Party nakapor siya kapor. Kumban syukro baga Executive Committee kala rai suspend yo pa ay na manix im halor kinong rimba wat hadin ki demand notice ki balapen mi na usnam arja hadu arja arpusan upayem ay na manix im ulapil ban siu ya ka 10% naga gross income jongka hima shaka district council naga benta ki snam mangtingka arja arpulai arja arpusau but arja arpusan katkum ka section 11 in bracket 5 jongka Khasi Hills Establishment Management and Control of Markets Regulation Act 1979. Kahukum ka kadawru baka council kaladawa yaka outstanding kaway nakaprabenta kabakot siya ka laiklur arpusaw lak prapusan hajar arpotingka nakabenta kisnam mangtingka narusnam arajar kat arajar kat kenday harusnam arajar arpusaw arajar arpusan katkum ka kendon jong kasanan. Nakaliang upayem ay na manix iem ulaong baka hima melim ka jusiw yaki benta ki bariban siw siya ka council kata yaka 1/8 share bat ka 10% share syaka kumbalale narukis nam balale. Hajing siya suspend ka jonga aku atrik jubuna jemang aku real. Di kat kum ka order ka papas nunta kasi po High Court. De nakaliang jongka High Court bodon buram kala squash di borok di order kita suspend yang aku musim berpura jok hima melim jadian kata gila nakalian ka High Court bodon buram kala area state yang aku musim berpura kepala mi judgment mentakasni harus tarik punai berpura aku rio jing suspendnya kalau mbeba bakatan siu atau kawan Asia di bakataka 10% tengah tahi tengah kembalong hi ba hampai dia bakat 10% nakaliang jongka isi ka puar barim pila exam di kidang weng haka kan riu tarik bunai basau atau akun riu di nakaliang jongi inang mut bangin min siu nang ni semat dia ketupat mino ka suspension order di nakaliang jongaru di ayak pede kan itu nakaliang jongi nginnya pai nginnya tre lang ni semat nakabenta ka boha jongka himai ni nakaliang ga jonga ngaswa pan pensai hang ni kendian ka jing sisa nakaliang ga jongi ru ni jusiu hi ka ya ka share sa district council kumba pitip hi ba ka 1/8 share kadang dei tang ka house resolution kaba hapo bami osnam hat kandai spa san pulai kumba pitip hi baka house resolution kampo de kaan dina kaliang ka jongiru wala kata ngi burombe ya ka district council nakapuar bandan kata ka jingya de ga bajan padeng ka hima baka district council hakapa nakaliang ka jongiru nakaliang ki puari barim nama kampo de ka ati nakaliang ka jongiru kum ka burom ya ka district council ni hahi ya ka bisa ahi ka tokan ya ka district council kumbalale aki sim bahswa jongaru de nakaliang jongiru habai de bakani ka 1/8 ya te kumba pitip hi kumba pilayu hi baka ILP ru ka resolution house kila da pas kelempot long an tikani ru ka 1/8 ya ka long kata ka rukam ngi perkat talong kata ka rukam ni nomor babale baka long ba kadang de tang ka house resolution kelempot long ka an tina kaliang ka jongi wala kata ngi buram ya ka district council nakapuas kapuan tina kaliang ka jongai ni pa hiba kandan jingi trelang hot ka jinglong brio kadon ka jing duna kadon lut ka jing baklang ni taimo nama jinglong jongi ki brio bombiang
kidang bun jing duna tu wala kataru nakalian ka jongi ipai bahkan don ka jing tre bajangi baka isi jong ka district council pan ya banlat nganu ka jing ngopher jumun nangis kama ya ka isi bawan hangtai nakalian jongi ki hima hap ya tre lang hi dakawan ka isi jong nu ro district council ni hapan don ka jing tre lang ka bajangi baka office jong district council nakalian ka jonga rumah su wa pa nang ni man hingin yadon ka jing trelang pajan long habadan kinu ka jing bakla nang ni nang tai khat nya karan nya phaliu jing mot nya ai lang tika man nang bata ka jing ha mde tang nang bata ka himam lien ne borok ko ka himaru Vision bagani ka jing le ton bo ko sa kita lupa ban ong le don bo ka ta te nakaliang jongar ngam dan jiktip nama kum kalong hi ba ngiru nakaliang ka jongi ngi trelang be hila duwan ka isi ko barem ngi trelang hi ka batmai ngi trelang hi batong kata jingle don por kam tan jingle don por kata pe maybe ka don kata ujung kilo kata ngam tep Habatin pej bahagi kashab plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya